Boni Council Women Football Club yayongera gukora kurungi mu mpaka za FIFA Women Elite League ubwa nyuma yo kusinga ya Presidential Initiative on Skilling Boy Girl Child na gore mwari ubusho mu muzano gwazandwa harikaceka. Omuzano namulindwa Joan Kiza niwe yateba gore mwe yasiya team eje habahanguzo mu muzano gubatunga imigisha nyingi yo kuteba konka bakabara kugikozesa kandi ogwabaguri yo muzano gwa kabara gukura tine bari kusinga ubwa nyuma yo kusinga ya police na gore na rubusho mu guhererukire. Obusinguzi bwa yamba Boni Council kusiyo bonero mwendo muzanene yasiye kuzana okwirahine ya URA yebembire kimeze cyo cya Elizabeth. Elite tasa game zina kandi sinje mpire shatu tukazimu mpira gumwe ngo mpro twaruzinjira kwaceza amani ucyazwe ko twetereza bakoci bastereza batekamo umutima koze foro byatugwa butari mu bintu bagundi bagufeya bafuna chance twagikozesa kone bafuna chance bagikozesa buri kimwe kiberamo okuwangurwa no kwangura era nebaza abawagizi bafe administrators nebaza ne manager wafe kubera nti bateka mu kingi abana bano kubanga basanga bana mpira Abwa TV West and Aloysius Byamukama.